ni ibyemezo by'inama y'abaminisitiri yateraniye kuri Village Urugwiro biga ku kibazo cya mituweli cy'ubwisungane mu kwivuza, aho abaturage benshi bamaze iminsi bavuga yuko amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza yazamutse. Ese koko nibyo? Amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza ntabwo yigize azamuka. Ibintu mumaze iminsi mubona ku nkoranyambaga ntago ari byo. Abo mu cyiciro cya kabiri bishyura ibihumbi bitatu, abo mu cyiciro cya mbere bishyurirwa na leta. Dore ko bamwe bishyurirwaga na leta bari batangiye kugira ikibazo gikomeye cyane. Reka nanone turaza kugera ku itangazo ry'abasenateri. Ibyemezo by'abasenateri barateranye biga ku kibazo cy'ibinyabiziga byinshi biri hano mu mujyi wa Kigali, bagerageza n'uburyo ki bashaka umuti wo kugira ngo babigabanye. Gusa ibyemezo by'abasenateri byanzuye yuko ibinyabiziga mu mujyi wa Kigali bigomba kugabanuka, cyane cyane ibikoresho ibikomoka kuri peteroli, ndavuga esase ndetse na mazutu. Ibyemezo by'abasenateri byemeza yuko moto z'umuriro ziguma mu muhanda kandi zikaba nyinshi kurenza moto zikoresha ibikomoka kuri peteroli, ndavuga esase. Rero ibyemezo by'abasenateri byanzuye yuko ibinyabiziga byose bigomba kuguma bikorera mu mujyi wa Kigali. Bivuze ngo ntago baratangaza ibindi. Rero polisi y'u Rwanda ihita ishyiraho itangazo. Ibyemezo by'abasenateri bigitangaza bino, polisi nayo yahise ishyiraho irindi tangazo ariryo ngiye kubabwira. Polisi y'u Rwanda ihamya neza yuko, ivuga yuko impanuka nyinshi zikunze kubera mu mihanda ntago ziterwa n'ibinyabiziga bikomoka kuri peteroli gusa, ahubwo n'ibinyabiziga bikoresha umuriro w'amashanyarazi ndetse hybrid nabyo bikora impanuka. Ahubwo abakora impanuka benshi uba usanga banyoye ibisindisha, abandi banyoye ibintu nyine bitari byiza ntari buze kuvugira hano kuri kamera, ugasanga bakoze impanuka. None polisi y'u Rwanda yongera kwihanangiriza abamotari bakunze gutwara abantu bagenda babanyuza mo hagati mu modoka, akenshi bakavuga yuko aribo bakunze no guteza impanuka nyinshi zikunze kubera mu mihanda. Bityo polisi yatangije gahunda ya Gerayo Amahoro, ubwo iganiriza abamotari n'abashoferi kongera kubakangurira gukoresha umuhanda. Ari nako polisi isaba abanyarwanda bose batuye mu gihugu cy'u Rwanda ndetse abakunda gutega bajya mu ntara zitandukanye, umushoferi najya gutwara ukabona yanyoye ibisindisha cyangwa akagenda anywa ibisindisha, uzajya uhita utangira amakuru ku gihe, uhamagare polisi uvuge aho uherereye kugira ngo urinde ubuzima bwawe, urinde n'ubuzima bwa bagenzi bawe. Ibyemezo by'abasenateri rero bakirangiza gutangaza bino ko ibinyabiziga bigomba kugabanwa mu muhanda, nibwo polisi nayo yahise itangaza rino tangazo. Ikindi polisi yavuze, yatangiye gahunda ya Gerayo Amahoro, ubwo ikangurira abashoferi n'abamotari kongera kubibutsa gukoresha umuhanda kugira ngo birinde impanuka zikunze kubera mu mihanda. Ibi ngibi byagarutsweho uno munsi ku itariki zisanga, byagarutsweho uno munsi ku itariki 27 bigarukwaho na polisi y'u Rwanda. Polisi y'u Rwanda isobanura yuko kuva batangiza gahunda ya Gerayo Amahoro, impanuka mu mujyi wa Kigali zagabanutseho 50%. Bivuze ngo ziri kuri 30%, zari ziri kuri 50%. Bavuga yuko rero nibakomeje gukangurira abashoferi n'abamotari, impanuka zizacika mu mujyi wa Kigali. Gusa biragoranye kubera ko buri munsi mu mujyi wa Kigali ibinyabiziga byongera umunsi ku munsi. Hapfa imodoka imwe hagakorwa izindi 10, imodoka imwe iva mu muhanda hagakorwa 100, ebyiri zirahagarikwa 200 zikinjira mu muhanda. Urebye mu mujyi wa Kigali amashopu menshi nayagurisha imodoka kurenza acuruza ibyo kurya. Bivuze ngo biragoranye guca impanuka mu muhanda kubera ko akenshi trafiki ishinzwe impanuka yo mu muhanda ukuntu itangaza yuko tugereranyije n'umwaka wa 2025 tuvuyemo, uyu mwaka wa 2026 rwose bavuga yuko impanuka ari nkeya cyane, nta mpanuka zikirangwa mu muhanda nyinshi, bitewe n'uko polisi ikora akazi kayo ikangurira abaturage ndetse n'abashoferi kujya mu muhanda batanyoye ibisindisha. Dore ko hari umuturage uherutse gutanga amakuru, imodoka yari irimo iva Nyagatare yerekera mu mujyi wa Kigali, nibwo umushoferi yari arimo anywa akantu ka kanyanga. Urabizi ko kanyanga iri mu icupa bimeze nk'amazi, nibwo rero yazaga anywa. Abaturage bumva umuhumuro ariko bari bakabona n'amazi, bageraho umwe asohoka nk'ugiye kunyara, atanga amakuru, imodoka irahagarikwa. Uyu nguyu ahita atabwa muri yombi akurikiranwe icyaha cyo gutwara ikinyabiziga yanyoye. Uyu muturage yarashimiwe, gusa ntabwo yigeze agaragazwa kugira ngo bandi bataza kumubona ko ari we. Bagushimira nyuma nta wundi muntu ukureba. Rero nawe jya utangira amakuru ku gihe kugira ngo urinde ubuzima bwawe n'ubwa bagenzi bawe. Gahunda ni Gerayo Amahoro, ni polisi y'u Rwanda.
turayikunda cyane kandi tuyihoza ku mutima, niyo itureberera. Murakoze cyane, Imana ibarinde, ibahereze ubuzima buzira umuze, umugisha, amafaranga n'ubuzima, ndetse turaje twanjure ku bindi byemezo by'inama y'abaminisitiri. Turagaruka